munsi nagira ngo mu by'ukuri mfashe mikoro kugira ngo mbifurize ikaze muri uyu muganda ariko by'umwihariko nshimire n'abafatanyabikorwa tugiye gufatanya muri uyu muganda hanyuma mbabwire uburyo ntekereza tugiye gukoramo uyu muganda. Kuri iyi site turiho kuva muri iriya nguni turaza kugenda dutera ibiti dukikize umuntu umwe twambuke hakurya tugere imbere ya UNICEF ahantu abantu bazi ku izina ngo hahoze kwa padiri, hahoze paruwasi ya Kacyiru. Turaza rero kugenda tureba uburyo ki bamwe batangira ku gice kimwe abandi bagatangirira ku kindi, ariko by'umwihariko kugira ngo duhagaze ngo tugiye kwitamo nka gurupe bamwe batera basubira gutya abandi nabo baze kuri uru ruhande. Hano tuhafite imyobo 758 kuva kuri iyi nguni kugeza aho naguze turi gusoreze tuhafite imyobo 758 kandi dufite ibiti bingana n'iyo myobo. Bivuga ko mu by'ukuri ugiye gutera igiti araza kugifata neza kugira ngo hatagira ibyangirika hanyuma tuze kugera ku ntego twifuza. Buri wese rero ufashe igiti ageze ku mwobo agiye kugiteramo araza kugikuraho isashe, kugira ngo turabizi ko biriya biti biri mu masashe, araza kugikuraho isashe hanyuma birumvikana agishyire mu mwobo agitere. Ntabwo twese dufite amasuka ariko hari bakeya muri twebwe bafite amasuka, baraza kugenda inyuma y'abariho batera agenda gufasha gusura wa mwobo cyangwa se gutera neza cya giti. Hanyuma tukagira abandi bantu b'abajeni nabo baturi inyuma bagenda bafite imifuko bagenda bashyiramo amasashe yandi ari kuri wa mwobo tumaze guteramo cya giti. Kugira ngo ikindi mu by'ukuri nta n'ibirenze ibyo ngibyo, ntekereza ko mwanyemerera tugatangira tuba dusoza umuganda ngira ngo nibwo turi bwakira abashyitsi n'abandi muri rusange hanyuma tukaza kuganira gatoya. Ariko ibyo mvuze ntabwo ari hano, abantu bakwishakamo n'ubundi buryo bwose butandukanye batuma umuganda wacu tuwukora kandi tukagera ku ntego yo gutera igiti twiyemeje kuri uyu munsi. Nagira ngo rero mufashe dutangire, hanyuma abana badushyiraho morali bumvikana babe hafi bagende bayobora abantu, ariko by'umwihariko n'amagurupe twashinze kugenda abajeni babegereza ibiti usibye ko bitari kure kugira ngo bimwe nk'ibi turabifite hafi yacu, ibitari hafi yacu baragenda abajeni bakomeza babitwegereza hanyuma dutore umuganda wacu neza. Nagira ngo rero mbashimire hanyuma mbasabe aho mpagaze aha kugira ngo turebe uburyo ki bamwe bajya muri iki gice abandi bakajya muri iki gice, kugira ngo turi hose haba hari ubuyobozi. Niba ari ikipe ya PFC bafite ubuyobozi bwabo, yaba abafana yaba n'abayobozi ba PFC muri rusange, kugira ngo baraza kudufasha kugira ngo abafatanyabikorwa cyangwa se abayobozi babo nibura badufashe kugira ngo abandi bagane muri iki gice ubwo n'abandi dukurikire tubafashe. Dukore mu buryo butandukanye, tuvuge fan club tugiye gufata ibice siko bimeze kugira ngo tubikore mu murongo. Reka dusabe zone 1 itangire yara hirya, zone 1 hirya, zone 1 washyizeho iriho aha online bari hehe? Online aha dufate hano, tuze hano Warriors twatake duhereye ya kuri kiriya giti. Umurava turi hehe? Umurava natwe dukomeze hirya yabo dukomeze hirya ya Warriors. Motor fan club motari muri hehe? Namwe mukomeze hirya, dukomeze hirya. Igos bari hehe? Igos nabo dukomeze
Igozi nayo ikomeze. Kicukiro hirya ya Igozi. Kicukiro hirya ya Igozi. Gitinyiro yacu ntabwo dukomeze. Turagira ngo twatake, turagira ngo turarangize, ntabwo rufite turajyayo. Dukomeze hirya. Izamarere. Nazo dukomeze hiriya. Dukomeze hirya. Dukomeze.